Usembut Menteri Rangba Kajala ubah Prestun Song, haka absen terik unai lur ulaong bau ithamula ya kadrama berkisang balang berkisang san petei kile habayade bat Kameglia Regulation of Gaming Act 2008. Ubah Prestun Song ulaong bau umtip balai bakidang dawasa halor kani kamat haba kesorkar kelakran syai bakilapan kun ya kajing temu banbu ya ke kasino. Henry habayade bat Kameglia Regulation of Gaming Act ubah Prestun ulaong bakin pendam no. Nakaliang usembut Menteri Rangba Kajala ubah Prestun Song ulaong badang sian Menteri Rangba Kajala ukanat ke sama ula pensyai hapo kayeng dorba tauan jong kejela Meglia balapan kut ya kecing temu banbu ya ke kasino ha kejela. Nah kalian jongi ke sorkar mi pela milungo ikan ikan drama ke bagila hiong ki seng balang hiong ki political parties nomor ba ke official statement don ki boong ba ban ai ke notification di notification ngim don kaman ai nomor ke official statement ke ba ai u chief minister hapo ke floor jo ka hau kata kelak del pa ka notification ka ba kham scam ban ye notification ka issue ke government dia kata ka bang kuat besar dia ngai i kini kisni bang ngamti pa kanung ti bagi ya lek bagi ya kwa andang ya penki kini namang ni la kren ko sai ni labu full stop ba ha kwede per ka kaslu tang ba ka tu ka ka bomot ka tu ka gaming act ka regulation ka bangi la de pas ka tu kan trekam tiền đây hak bede bat ka kasno yamenta komopi ni pensangeno namar ba ni osno la ni i ke jing bom ya skutenat aklian kinong sok snong jo ke jelai karo